Dekat sini I takkan pakai sabun buku. I bawa sendiri dekat rumah. I tak tahu kenapa, but I nak sangat korang try. Tolak tepilah balm bidara ke oil bidara. Kalau korang malas sangat nak pakai benda tu, tolong pakai sabun bidara. Ini bukti. I tak tahulah waktu tu I tengah bebel. I memang pakai dah 6 botol. Yang I pakai sekarang ni 7 bunga. Yang dekat bilik my mum, bidara. Ya Allah, hai sangat refreshing. Kalau you tanya I, dua-dua best sebab dia bagi min. Kalau you rasa malas, lesu, lemau, you nak bangun, you nak mandi, nak segar, you ada anxiety, tolong pakai yang ni. Dia macam ada scrub sikit tau. Tapi kalau you mandi, sangat wangi. Lupakan sekejap lah sabun-sabun yang korang rasa macam tak bagi efek pun dekat diri korang tu. Tolong pakai bidara. Setiap kali I jalan kaki nak pergi haram, I was like macam, ya Allah, kenapa I rasa segar? Walaupun I tak cukup tidur, I kena bangun pagi-pagi, I rasa macam I cukup tidur, I cukup rehat, and I rasa sejuk, I rasa segar. Kepala otak I tenang. For me, untuk orang yang memang susah tidur, ada anxiety, penat selalu, lesu selalu, try pakai 7 bunga ataupun pakai bidara. Tapi macam I suka 7 bunga. Girls out there, tolong pakai 7 bunga. It's change your life. I swear, you takkan dapat dekat sabun lain selain ni. Tapi I sekarang ni pengguna tegar produk D-Herb. Yang ni I bawa sendiri ya. I memang pakai sendiri. Kat sini I tak pakai lip matte kan. I kan ni je. Dah pink. I nampak macam overclaim kan. Tapi memang kena overclaim sebab benda ni best. Best, tolong cuba.